ravnino, visoka ravnino, oj, kupresu moj, kupresu, oj, kupresu moj, kupresu. Dani kosidbe na Kupresu ili narodski streljanica je tradicionalno takmičenje u košenju trave ručno izrađenom kosom. Prvi put se spominje u zapisima iz 1687. godine kao narodno i sajamsko okupljanje. Tu su se prodavala oruđa za kosidbu i proizvodnju sjena, kose, kosišta, brusovi, grablje, vile. Kupci su na licu mjesta provjeravali čija je kosa bolja, što su bili začeci kupreške kosidbe. Proba je prerasla u takmičenje. Košnja i skladištenje sjena bila je najvažnija aktivnost za opstanak, jer je sjeno tokom zime bilo potrebno za ishranu stoke, koju u ovom kraju zovu blagom. Za travu na Kupresu, jer je oštrija nego u drugim krajevima, kažu da je ljuta trava. Zato se kupreški teren smatra surovim i zahtjevnim, a pobjeda na streljanici najvrijednijom i krunom uspjeha svakog kosca. Nakon ždrijebanja kosci šetaju počasni krug, zauzimaju parcele i čekaju signal za početak natjecanja. Priprema, pozor! Kosce u natjecateljskoj parceli prati takozvana kupilica, najčešće članica porodice. Prati ga sa grabljama i vodom za vodir. To je posuda oko pasa kosca u kojoj drži brusove za oštrenje kose. Pobjednički kosac dobija titulu kozbaše i time uživa visok ugled.